lubenica, da bi se znala kada je zrela, odnosno da bi mogla se iznijeti za prodaju, osjeći, imamo malo više tih znakova koji to dokazuju. Jedan od tih znakova je peteljka, odakle sama lubenica potiče, odnosno raskršće između livske i loze i lubenice mora biti uvela, potpuno uvela. Imamo ovdje jednu malu liskicu koja je već svehla i to je jedan od znakova po kojim je lubenica zrela. To su ta dva znaka. Najpouzdaniji znak kada je lubenica zrela je kada se lubenica odozdol okrene, prevrne i kada je ova kora što je bila na zemlji požutjela, tada je lubenica spremna za kidanje i za prodaju. Obzirom da su naši preci, naši očevi, naši djedovi prije uzgajali kulture koje nisu imale velikog prinosa, odnosno velike zarade, mi smo došli na ideju nekako posle rata, pored ove magistrale, da to proizvodimo i vidjeli smo da ide dobro i kvalitetna je roba i mi smo se malo više sad posvetili o tome. Sreću imamo baš zbog ovog frekventnog puta i naših radnika koji su u dijaspori zaposleni. Oni tu dolaze na godišnje odmore i oni hoće kvalitetnu robu i više robe te prodamo njima nego ovim našim domaćim kupcima. Ja ću vam reći da sam ovdje imao najveću lubenicu ne ove godine, nego prošle. 20 kg i 800 grama. A ovo zemljište, ono se može komotno porediti sa zemljištem u Posavskom tamo kantonu, Posavskom županiji, Semberiji. Ništa manje kvaliteta nije nego tamo što je. Lubenica traži kvalitetno sjeme, traži kvalitetnu parcelu, dovoljno nađubrena sa stajnjakom, dovoljno prehranjena folijarnom hranom preko lista, dovoljno umjetnim gnojivima. Sve to zahtijeva svoje, ona sve mora imati to u odgovarajućim mjerama, a to su sada tamo neke skale koje ja sad ne mogu da ovdje direktno kažem, to po knjigama idemo. Ove godine bostan je super kvaliteta, super, slatko, krupno. Šta ima da vam kažem, da probate i da vidite kakav je.